Tug'anlar, assalomu alaykum. Biz ağızga reklam algan gelgenmiz, biroq ağız bizning gelgenimizni bilbeydi. Hozir biz men dakansa bo'lingizlar, ağızning reaksiyasin biz bayqab ko'raylik. Assalamualaikum. Ne bu çay? Bağırın çarptı şarkıyı boyalar. Tug'anlar, amansızlarını kandaysızlar. Bağırın sındırdık kanallarça. Biz aytılgan uақыттан 1 saat алдын келдік, айтып өткендейлі. Ағамыздың реакциясын байқаңыздар. Ағамыз Tug'андар, Ош шарында Фурқат Күргойда Tug'андар, өзіңіздер көргендейлі авто аксессуарларын ашқан өте соныңғылы. Эми сіздер Tug'андар, Фурқатта жашыған Tug'андар, Мади жолында, Алайға, Өзгөнгө. Мына, қараңыздаршы, тақ бұл жақта. Өзіңіздер көргендер мына Фурқаттың Күргойы, телевиз желдіреп тұрады. Бұл жақта ағамыздың уна аксессуар магазины ашылған. Келіңіз. Bir özgeçe қылайын дедік пе? Анан айтқандай, Ақжол ака сіздерге бір өзінің магазині туралы бір кенен бір жақсы бір маалыматтарды сіздерге түшүндүрүп айтып өтсүңөр Tug'андар. Біз сөзді Ақжол ағамызға берейін анда. Tug'anдар, Өзгөн, Мады, Алай, Фурқат. Эми мына Кудайберди бар, болбой ушул жерге келе бересиздер. Сиздерге дайым кызматтарыбыз, авто аксессуар, автого, машинага не керек болсо унаңыздарга келе бересиздер. Азыр жарым товарыбыз келди, жакында келет дагы. Булар полный толот. Кызматтабыз. Барып чачып ортадык, Ақжол ака. Адам жүрүп өзүнө келе берген дагы. Аман Tug'андар, кошумча айтканда, эгер сиздер авто унааңыздарды сулуулап, жана колуңузга турган болсоңуздар, Ақжол ага сиздердин дайыма кызматыңыздарда. Иштөө убактыңыз канча чейин? Эртең 8ден кечки 12ге чейин иштейбиз, түн 12. Дем алыш жок. Демалыш жок. Ана Tug'андар, 8ден түн 12ге чейин келе бересиздер. Ақжол ага сиздердин кызматыңыздарда. Бул жакта кошумча айта кеткендей, дагы жакшы ноутбугуңуз түшүп кетпептир, Ооба, ушул сәл Кудай сактасын. Tug'anдар, жакшы ноутбук түшүп кетпеди, ноутбук 30 миңге күйөт элең да. 30 миңге сизге кайра экран тапкан экен да. Анан азыр аябай популярный мода болуп аткан мондой зонтиктер, Авто чыккандар. кандай ачылып экен бул? Мындайларды ачсам өзү сай болбойт мен. Бизде базар башынан арзан Tug'андар, өзүм алып келген үчүн. Мына тона караңыздар. Аябай негизи, аябай күн ысып атат, өзүңүздөр көргөндөй эле. Караңыздарчы, өтө сонун кооз, жакшы. Автоунааңыздарда салкын турат экен мына. Эми буну калып жүргөндөр түшүнөт го деп ойлойм негизичи. Өзү негизи өтө сонун. Негизи тона машинаңыздар болсо ушундай алып кандай кирет бул? Киреби? Бул жактан кирет, кирет деп тона. Дагы эмне дейсиз Tug'андар? Анан күн ысык, айдоочулар сиздер жакшы билесиздер го. Сиздер издеген, тердетпеген бир эмне дейсиз аты? Массаж чехол Tug'андар. Негизи пайдасы өтө жакшы. Денсаулыкка жакшы. Бели тамса, бели оорусо ошол массаж болот. Анан дагы эмне дейбиз? Бул жакта кыскасы Tug'андар. Бул азыр келген жарым товар. Анан кошумча айткандай, калган товарлар качан келет дедиңиз? Bir жуманын ичинде келет. Bir жуманын ичинде дагы сиздер издеген товарлардын баардыгы келет. Жайгашкан адресин мен кошумчалап айтайын. Ош шаарында Фурқат Күргойдун Маңдайкы эле бетинде жайгашкан Tug'андар. Ориентир бул жерде баягы ысык нанды ориентир алып келе берсеңиздер болот. Чоң болуп көрүнүп турат. Ақжол агабыз жана биз сиздердин кызматыңыздарда Tug'андар. Кош келиңиздер. Кош келиңиздер. Biz sizlerde barınızlarda жақсы көрөбүз. Биздин сүйүү, биздин көрчүлөр, биздин сүйүү сиздерге чексиз Tug'anдар. Biz sizlerде жақсы